गोंय हे देशातले सोबीत आणि सैमीक राज्य आणि हेर पर्यटना भायर आध्यात्मिक पर्यटनाक लागूनय ह्या राज्यात व्हड प्रमाणात पर्यटक आकर्षित जावंक शकतात असो दावो राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई हांणी केला। कासवाडो तळावली वाठारांतले गोपाळकृष्ण गजानन देवस्थानाचो बिरेस्तार भांगरा महोत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो। फुडले 5 दीस वेगवेगळे धार्मीक आणि सांस्कृतिक कार्यावळी जातल्यो। ह्या महोत्सवाचे उक्तावण राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई हांणी केले। But I would like to say this aspect. Then our spirituality based, dharmic based, our tradition, our culture, our people's unity, now we are achieving day by day. I would like to mention one aspect. That is why I put all this background. Today in UK, first time in the history, a person who swore in the name of Gita became the Prime Minister of UK, European country.